الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وجعل هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الدار الدنيا ليست دار قرار وليست دار بقاء، إنما هي دار بلاء ودار عمل ودار ممر، وإن الآخرة لهي الحيوان. كلنا نصير إلى ربنا، ويوم القيامة يجمع الله الخلائق الأولين والآخرين وتدنو الشمس من رؤوسهم حتى تكون على ميلين، وترتفع درجة الحرارة إلى ما لا يعلم منتهاه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله سنذكر حديثا شريفا كريما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 7 أصناف، وذكر أن الله يكرمهم ويشرفهم ويظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فنحن مع هذا الحديث الشريف لعلنا نكون واحدا من هذه الأصناف
السبعة المكرمة المضللة في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم واحشرنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede ittuɗo en ka en wona hay hunde o tagi en o fotidiri en o moƴƴini en o waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe o waɗi en julɓe o waɗi en ka moftenelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o neminiri en nemaji liɓugol andata ittiri majji en torikemo yo duumi nemaji makko ɗin e hoore meɗen o arsi kay yettugol mo hiɗen seedanomo ko kanko tum woni reweteɗo e hoore gonga tawa si rewama nafay rewɗo on si rewaka lorraymo rewali on. Yo juulo e nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam o nelaɗo sabu yurmede mofte ɗe fi peewal fi kulol allah fi andugol ko honto rewete yiite ngen daɗe aljanna on heɓe. Yo allah juulo e makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof wattuda e maɓɓe hisna en kisiye duumiɗo. musidɓe julɓe tedduɓe mi wasi yo hoore an taho mi watta on ɗon onon kadi ko yen hulu allah subhanahu wa ta'ala. hulen allah sabu allah subhanahu wa ta'ala no hulɓini himo mawni himo teddi himo jogi lette ɗe en wawata muññade e hoore mum. himo jogi nemaji ɗi en yondinatako gaayi muɗum. hulen mo yiɗen mo rewen mo ɗoftoɗen mo laɓɓinanen mo dewe ɗen ko ɗum ɗon tum dandata goɗɗo lette ka aduna e kalahara fuu. iwtiren ɓawo nelaɗo makko on ko kanko o holli ko honno rewirten allah, ko kanko o yeeti ɗum o tindinimo o wi'i yotti wota en fefindo wota en moƴƴinan hoore men laawoy no rewiren allah. nelaɗo no ɓuri en andude no allah rewirte. ande o aduna ɗo ko galle rewa feƴƴa hay si on tigi neeɓi hay mo woni ɗo duuɓi temeɗɗe ɗiɗi si yeɓɓindirama taw ko wonta ka gabru makko kon se miiji ke joni ɓe attinoɓe mayde gila ɓe waali ka gabru maɓɓe heɓi fewdo ɗo en taway ɗum si yeɓɓindirama e gurdam goɗɗo e meɗen ko wurta duuɓi temedere tawi ɗum ko seeɗa ni. ko galle rewa feƴƴa de ko lahara woni galle ñiiɓugol ngol tabutugol tawa alaka feƴƴo e yeeso ton hande kadi ko haa ɗon si weli ko welugol haa pooma si wuli so wona allah faaboy yaltinoy o heɓɓitoro e yurmede makko hara e ngulen ndin kadi ko haa pooma. yawmal qiyama ko ñalande hulɓininde ñalande mapinde yawmun ala alkafirina asir gayru yasirin ñallal sattal ngal heferɓe ɓen ngal newaki dey e julɓe ɓen non e gomɗinɓe ɓen e moƴƴuɓe ɓen moƴƴini kadi allah subahana taala yurmede makko nden hewtayɓe taway sattene nden tiiɗirta non kadi ko sattata ko haa ɓe hewtowa ka aljanna. ka darngal ka darete ɗon taho piiji ɗi jittidire ɓayi no jiiɓodiri ga moƴƴi non. ka aduna ɗo bomɓe e moƴƴuɓe piiji mum no jillodiri toñeji no woodi yedduɓe allah no woodi ñamuɓe haqqeji no woodi. si ɗum luttiri ni haray woɓɓe ŋatay hondu woɓɓe piyalew ñarki ko ɗum waɗi ko be jittidire ka darngal ko ɗon be sendidire naatowo aljanna natata ka aljanna ton tawa himo jogani goɗɗo haqqe haysi on koye hayɗo ka yiite inatake no ɓay on ko fokkudiro ka yiite yetterte yandi ko be regile yahowo ka yiite kadi o yahata ka yiite tawa himo jogani haqqe yahayɗo ka aljanna ko be jittidire ɗon non ɗon dumunde on no juuti. allah subahana taala wi yawmu kana migdaru 50,000 sanatin ko yahata e duuɓi ko konteten kon enen duuɓi guluji 50 enen ko konteten kon e aya goo wi duuɓi wulure ɗum wona sama kala. nange ngen no nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makirani noon nange nge cippinoyte nge ɓanne ko e yimɓe ɓen hara ko mayluji ɗiɗi woni hakkunde mum. mayluji ɗiɗi ko tele wano kilo 9 ni
jonnon no nge wuliri ɗo ni en sangaji degré aray 50 degré wano yikka ka hajju arno 50 e goɗɗum degré yimɓe fof maapi yimɓe maayi temeɗɗe yimɓe maayi no hotta ɗo hakkunde men e magge no yoni 150 million kilométre ka hottago si ngeɗo non addama ha lutti kilo 5 hakkunde men e magge température on ko Allah tun andi kon to hattoyta ko ɗum waɗi yimɓe ɓen ngulendi maɓɓe ndin ƴaaray wona diide woɓɓe hewta ka koppi woɓɓe ka keeci woɓɓe ka ɓernde woɓɓe ka daande woɓɓe fura ɗo nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam mo makani en no woodi woɓɓe goo waɗuɓe golleji mawnuɗi ɗi Allah yiɗi o yarli o yettiri ɓe ɗi o teddinayi ɓen ɗon ɓe heɓata ndin ngulendi ɗon on chaleur ɗon gennange ɗon ɓe teddinte ɓe naɓe e tirbini ɓunnuɗo yilon ɗen andi hay ka adna ɗo ko satti o ko satti e nokkure siko ka wuli siko ka ɓuuɓi siko ka ɓiƴi no woodi ɓe andata ko satti ko piiji ɗin fof régulte ha ɓunna yilon ha